te kani saya senang ngarmut mistri le. Tangarut. Oh. Bu betul itu ni cuma. Oh. Ta gini daw gimbiang ko isla ge. Gino. Yang buat jinggo nang pada. Gino tapi wani lam lipat. Pintig ko isla dan. So bagi kita saat stem sini kan. Apan biang ko isla. Terkemak po. Em ya kata kajing sa slam le la dapi ya keren ong long kalong Nomor la. kalong no happy ba pi ayo deh sap an ong ni pi kajing sa slam jung kini la daki sa si posnam ar posnam yang tem daki don kam tang tangka proof jong kini so Kaseng United hanya trap movement UHM Western Riboy Zone haringkat ke jingi trailang bat kinong ilam kaseng keme menhenen kasing sa jan kalahir man khenrana pang ya ki barjala ki batrai bla bat khai hakitan jongka Western Riboy hagatai ke jing de kinra jongka seng kalalap ye shibon ki barjala ba kimdon satia ki kot kisla ki babyang nadu ki lever license ki trading license wat lagi latrai lakta akathan mentala bon snem Nakaliang jong kaseng kalalik ru ban rung ha ka jaka bu ma jong ka power grid kabadon ha ka shnong so priya bat lalap ru babon na kinong tray baki dei ki bajala kat baki khasi kim yo kam yo jam Nakaliang jong kaseng balalam khamat da uba table shadap general secretary kaseng kme ba Kenneth Rani chairman ka employment and development cell bat kit khot nakathan Western Riboy kilalik ru ban yakindo ye kinong elam jong ka power grid ha ka te jaka halor ke jingbon ki barjala bat ke jingbom don ki khasi ha ka yo kam yo jam ha ka te ke jaka na kaliang jong ka seng kala kerpan ru ya u manager jong ka power grid ba unya trailang bat ka seng khamtam ha kaliang ka bathung kam thung jam ban phai khmat shua she ki khasi ke badi ki trai muluk bat na kaliang jong ka seng kan sawan biang ban jure bat ladalap ba kam don ke jing thung kam thung jam ya ki khasi ka seng kan sa shimpat da ki we ki lat ki lenti haka ni gesngi nakaliang jong kaseng kala kendru ru ye kinong elam shnong haka te kathain naga benta ban yo ye gajing penshai halo ka jingdon kite ki barjala ki batrai haka te kathain klem ki kot ki sla ki babyang hadu menta kumta nakaliang jong kaseng kala kenturu ye kinong elam shnong ba kimde ban ailat kulmar ye ki barjala ki bawan tri bela lani ki bawan ban khai haka te kathain ban longru ki bahusiar ban light na kinu ki kam sneu bat ki kam thala haka te kathain Nakaliang jong kaseng kala kenturu ya kita ki bajla ki bombyang ki kot kisla baki dei ban sange no mardor ya ka jing trei kam jongki tat hado bakindala ban penbyang ya ki jing don kam baro jungi ya katu ka ditliki construction site ngalap ba kinong bala bar jela kimbyang ki kot kisla kum ki labor license bat ki police verification nakasnong jongki kabaki wan tekum tang la pensange ya ki sipor bantrai bat ban penbiang shua iki kuat kisla bat ngilai kenduru yau sordar jongka umret bat habang ya keren bat ula ong ba un pensange shua sipor bat un pan shua kita iki kuat kisla bat tat ondap la penbiang kita iki kuat kisla kin sala bantrai biang pat ti ngi na kaliang kaseng hang ni katkum ka objective jong kaseng ipet yaki border area ikentu kan pam yaki sordar shnong Yagi rang basnong, bad yagi CM, bakimre ban ajaka, yakinugi institution, ne yakinugi bor sipai, ne yakinugi nuru, kat bang impala ban penbet, yau put usam, namar ya mentahi kadang yat ke kunrum keram. Tat andalala ban penbet yau put usam, kinsala ban yat yagi tagi kam sekhamat. Kat kum ka jing batai jung kinong trei ki badon hang ni, ki ong hot ki syam sibun ki jing namar kiale banwara do breu lojong banum ailat yaki breu jungi ban trai hang ni andai hadin ka jing yakran jungi nilai penbet ya ka por trai bat ka por ban penwa ya ka jing trai te kumta ulah pediang ya kataru bat un sa maintain no da ka register kumta ngila ong ba nginda wan pat hagoi ka por ngila ban check ya kata bat bakanum don kanu jing pentut yaki breu jungi